Hello guys, what's up? Bruh. Kumusta na? Magkuan mi karon ni Sak, mamilo mi. Holy moly! Mamilo mi duha. Say hi. Hi. Hi, say hi to me. Hi to me. Susi ako anak eh. We're Polish. Bago pa mi nahuman og paniud to guys. Bago pa mi nahuman og kaon. So, unya na mi matog. Are we We gonna speak Hoy. Chinese. Hoy. Are we gonna take a nap today? Are we gonna take a nap today? We'll see. Why will she? I don't know. Just maybe. I have something to tell you. I have something to tell you ba? I have something to tell you. I have something to tell you. Sus kapuging, masya akong bata, oy. Naisa na kabok na daginat yan. Manay lain. Sarara ba din siya kapugong? Ay, sus ginoo ko. Pagdali ba? Are you gonna help me? Yes. Come here. If I help you, you're going to give me a Robux? What? What's the condition, Isaac? No condiciones. You're going help me. You're going help me. No condiciones. Sakari is going help mama. Okay, Sak? Okay. Okay, so ay bra karon guys. Dili uso ang bra og naras balay guys. Dili uso ang bra. Naras balay wa nay bra dito na. Bira. Sa man akong cellphone. So mamilo tayo. Daghang kong pilonon. Sak, oh, pamilo, oh. Uy, pamilo ba? What? Put it down here. Fold that cloth. Fold it. Okay, I'm going to do it. Here, No, not there. I like to do it here. Why there? I don't know. Look at me. Why are you there? I don't know. Gitrapo naman mo. Over here, Sak. Here. No. Sige na, Sak. Not there. Here ba, oh? There's a space. I'm not gonna. What? Sige na. I'm going to do it all. So, guys, pag may mga ganito kayong... Okay, this one. Dire, Sak, here. Do it here. Not there because it's... What are you doing? Look at in the camera. Look at in the camera ba? I am, but I'm trying. You're not looking in the camera. I'm Turn around. Turn around ba? That's not how you fold the purul Sak. I know how to. Here. A few moments later. Matiwas tagpamilo, guys. Matukot taod kay. Matukot taod kay. Busog ko. Magikan ko nang magpaniud to. So, ito na yung humanon. Dito magtinapulan. May pilo na yung Sak. So, ako lang yung pilo. If you're watching this, please like and don't forget to subscribe. Please like si mong kunot niya. Di na pa kamo apil-apil. Di mag-apil-apil sa akong vlog, guys. Di mag-apil-apil. Sagdan ra ko. Nalang ko eh. Nadumduman isyo. Na yung mga tao sa Pilipinas nga. Ambot ba? Wala lailain kuan ba? Wala lailain trip. Nakaba na kag American. Yagi gidala ka diri sa US. Ang comment. Ang istorya day nila. Pinanaday. Kuan. Kaba na lagi kano pero niabo sa US himuon rang katabang. May nagiingon diha nga. Lisod pod. May katabang diri. Ang manog di ta manglimpyo. Ang manog di ta mamilo sa atong tinabahan. Kisama itong papiloon atong anino. Siyempre. Kay mga man ta mong lihok ta. NANI?! Sa mga sultion sa mga kuan ba? Mga people nga wala ilain na istorya gyud kundi tripan ray mo kinabuhi. Pero di ko kaya. Bitaw na share lang nako guys. Wala lang nadumduman lang nako. Diri gyud sa US. Mga unang tamo trabaho ta. Di ta mo yun niya, di ta mo trabaho. Kaya dili gud ta na mo yo, gud tay helper. Nagi pakatawag gud putang pobre. Dili sa kanang panahon niya tungod kay nakabanaw og Amerikano. Ayo na, may naghimtang. NANI?!
lang, sorry. Ayaw ko na yung i-bash kay marag ulang po na akong na sa pangan ani na istoryahan niya share ba karong yung vlog. Shout out sa mga nakarelate diha. Natural naman gid ng kuan. Kita ang tamang hugas og plato, napakahugason. Ako ang mulabay og basura, usahay akong bana og trabaho. Iya, ako'y siyempre ginikanan man ta. Ako'y mag kanat ani niya oh. Ako'y maghipos iyang kanat. Akong bata nga tapulan. Tapulan ra ba niyo siya? Tapulan mo na siya eh? Tapulan mo na siya eh? I want to eat the. You wanna eat the what? I want to eat the clam. Why doesn't it let me eat the clam? Yung mama kiss. What the? Why are you? Holding na siya. Show your teeth because you have teeth already. Show your teeth ba? Show your teeth. Meanwhile, Smile to me. What? Smile to me. Smile to me ba? I'm smiling. That's not smile. Like this. Show your teeth. That's not smile. That's the smile one. So my husband is home. There he is. He's thirsty. a few moments later. Alexa, call Alexa devices. Last time you chose Banana's Alexa devices. Should I call there again? Sure. Calling Banana's Alexa devices from Jocelyn. Not answering. Wala nagtawag guys. Ano man to? Wala mo nag-answer. Food is ready! You hung up on me. Because I didn't hear you. Okay. Bye. Bye. Alexa, stop the call. Alexa, thank you. You're welcome, Jocelyn. Hope you've had a good Wednesday. Aw, you're so sweet, Alexa. Alexa knows me. Nailhan ko ni Alexa. Okay guys, so mga on sa mi guys. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye. Oh no, please like and subscribe and ay taon mo kalimot. Higugma ako ninyo. Bye.